dumela ke o amohela ho lihlo la setjhaba phirimaneng ena. Ditonakgolo tse tharo tsa province ya Free State di so phethatse ditshepiso tsa tsona tsa ho fallisa baahi ba Riverside Nyakalong Allen Ridge. Matlo a baahi a ntse a phuphuma ka hara metsi. Masepala wa Matjhabeng le morafo wa Harmony le bona ha ba thusi. Good evening. 3 Free State premiers have not fulfilled their promises of relocating the residents of Riverside in Nyakalong Allen Ridge. The houses of Allen Ridge community are still submerged underwater. E se e ka ba dilemo tse 4 jwale, matlo a baahi ba Riverside Allen Ridge a sesa ka hara letamo. Metsi ana le tamo lena a na le dikgwerekgwere le dikhemikhale tse hlahang morafong wa Harmony. Ha se matlo a bona fela a senyehileng, empa le dijalo le maemo a bophelo a angwe ke sena. Ngwahola re etetse sebakeng sena sa Nyakalong Allen Ridge ho buisana le baahi ba angweng ke letamo lena, mme ra boela ra buisana le mmuso ho utlwa tharollo ke efeng. Mona ke sebakeng sa Riverside Nyakalong. Baahi ba mona ba eme le monna mateneng ka ha ba sa tsebe thuso ba tlo e fumana neng ho tloha ka hara matlo ana. Metsi ana seso ana le fatshe ke a kgola ana ka fihla bo lengweleng boma about 500 millimeters. Then o boetsahala hore ke metsi a mine anga ana le chemical. Then community monkgo o utlwang no jwalo ka o eme mo o fihla hole boma 2 kilometers away. Ha o ka sheba ka hodima masenke a rusitse boholo ya kwa ke dust eo e ja tshepe e ja lesenke e ja misondri e ja ntho engwe le engwe. Then instant ya hore ba yetse ba solve situation ene re kopa rona re le community hore di mine mountains ke tsane mane tse loreng re ka di sebedisa ho cover dust ena. Itse ha ba tlameha ba khutlise ba cover this pen ka majwe ao ka ba sa cover pane ena ka majwe ao ka ba etsa ka ba khutlisetsa metsi. Baahi ba qosa moepo wa Harmony ka ho ba senyetsa matlo, thepa le maphelo a bona. Ka metsi ana a tshetsweng ke Harmony a sa re nix ka batho. Ena Harmony o na le tjhelete ha so re ha ba tlo go thusa ha a batle. Ha batle ha ikemisetsa ha batle Harmony hore a ka re thusa hore re bikinyana hampe batho ba keneng ka metsing ka mo. Re bikinyana hampe. O na le tjhelete Harmony. Mo ho nona le mokhukhu mo fitlamo. Hona le ndonga ga diwa ke ne le ngaka hona le ndonga mo. Jaretine e fela mo. Ke gona le o jala mekopu ka mo morao ka kwa. 2021 ke ha metsi ana a qala now a nyoloa a tla leveleng yena ho fihlela a kena ka dijareteng ho fihlela a kena ka matlong. Water comes out fella, this sewage comes like this at this high and then comes here and then that is why can you losing the frame ya le mati. Ke matlo a fetang 80 a angweng ke koduo ena, mme maemo a sebaka sena a kotsi haholo. Baahi bana ba ne ba tlameile hore se ba tlohile sebakeng sena ka bomadimabe ditshepiso tsa mmuso ha di so phethahale. Date Khalipe ka November ha na bula R30 o itse ka di 30 ka ntho ka kgwedi ya boraro ka March re tla be re tluile mona re lo hahelwa mane hodimo mo a re batletseng tulo teng ha re so iswi mo le no ha re tsebe rona re iswa kae. 2022 February 28 ka re le ofising ya mayor wa Matjhabeng local municipality. Then mayor ka etsa commitment are ne ke bua le ena face to face ibile a re ntate Maseng
in 14 days time you'll be evacuated and relocated to your new sites. 2022 February 28, then aya etsahala 14 days till now until 14 days. Recent premier Mema Ntombela, Sesi Ntombela, Lien Atlaga June 10 June 2023, official it's a commitment are 7 days. Tabelilisiyo kamona the affected people. Mema Ntombela o kgonne tloa mo Free State ka di resources tsa nang le tsona a lo thusana tana, but also laid ho tla community nya. The last commitment that itswa ke government ke MEC ka November 2023 areng ka di 15 November are the affected people ba tla be ba le siyo mona 2024 by the end of March. So ke the end of March now. Ha o so be le foundation e one. Aston Chaule ho hlaha mokgatlong o eseng wa mmuso wa Mining Affected Communities United Action. Try to test metsi a rona re bona rona metsi a ona le nga. Hona le uranium, hona le copper, hona le silica, hona le it's different metals they are dissolved in that water. And then we are assisted by University of Free State. So metsi is not good for consumption. But to badulang go Riverside Nyakalo most bana di asthma, ba bang bana di TB, ba bang ba ha winter ke na so jolo ka winter tlo kena. Ho tloha le batho ba holo ba bangata ba tlo hlokahala. Like every winter we know that we have to repart someone amoholo ka Riverside. Not truly speaking, ke batla o tloha ke lo qala bophelo bo botjha bo healthy bo gesonto fatshe jalo ka o bona hore ke na le bana ba banyane, because now ntwena le ha ba ka rene ba stopa o phampa metsi ba phampa auto ba etsa hwa tshwana damage se etsahetse environment infrastructure elements batho health ya bona elements o kilwa e bona 2019 December kya elore ngaka Dr. Kelle rumfumana hore ke na le tshwaetso ya asthma, so se ke phela le asthma ene ke sna yona e loreng ntse ke na le pain, batswadi ba ka mme wa ka o bile le asthma le, so o nka kae asthma yo ke nka kae asthma ke na le ngwana ala admitwa sepetlele last year ka June ka taba tsa di short breath. Last year seke ekeditse di pipe dosage. Ke bohloko ke ntho ke phelang ka tlasa yona. Ke phela ka hara mathata phoofolo, ke phela ka hara mathata a dinoa kore ke affecteile ka hohle. Bana ba kula ba tshwere ke di sinus, hona jwale ke kentse appointment ya ho ya doctor ka 11:30 tla me ya ke be ke le doctor ka sefubeng ka mona ho bohloko le bana ba opelwa ke ka sefubeng ba tshwere ke di sinus ene mmele ya rona ha emeka re theuile haholo, re theuile mmeleng ke nthwena e ka mona ka metsing ana a tshetsweng ke hamona re dula re rwetse dieta tse futhumetseng le dikausu maoto a rona a tsamaya dikokonyana no manta re bolaile nnoa mane hodimo mane ya tricolor. Ha re khutla re tla lekola hore maemo a baahi ba mona a ntlafetse le hore ditshepiso tsa dilemolemo di phethahetse monongwaha na. Re boetse re kgutletse sebakeng sena sa Nyakallong Allen Ridge mme re amohetswe ke monkgo o mobe wa dikgwerekgwere lekeishene kaofela. Ha hona diphethoho mme ka bomadimabe maemo a sebaka sa Riverside le Nyakallong ka kakaretso a mpefetse le ho feta. Ha wa le kgatelo pele next e la ka ho ba le movement nyana mare
ka mora hore ke a kgola dibeke tse pedi tse tharo o tsamaye ka e le hore baetapele ba se ba re bolella hore ke nako ya dikgetho ba tla re bona ka mora dikgetho ba lo sebeletsa mekgatlo ya bona. Nkgono Mama Tshidiso Landela o ile a amohela tonakgolo ya province ya Freistata mmoho le baemedi ba morafo wa Harmony ntlong ya hae ngwahola. Ba fihlile he ba ba hlalosetsa hore ha e sa le re dula tjenana re ntse re dutse le ka sheko re lebeletse thuso empa thuso ha re so e fumana. Ba re ke tlo kgutla hape ke tle ho lona nna ke tlo le thusa a re mara ke tlo qala ka lona maqheku ke tlo le ntsha ka morao tle le hona re ntse re nka batjha ha ba tloa mona ha e sa le bae. Ha hona moahi ya ipatlang a dula sebakeng sena mme boholo ba bona ba lahlehetswe ke tshepo. Bophelo bo re bo phetseng ka mora nako e nang twena hai bo bohloko nno mantsi wa ha o kena ka tlung ka mona wa ingwaya ha o tsebe gore na ke le menwanye ha re kgone ho etsa nix menwanye na ya kena ka matlung e etsang le shurisi tsena le dishu tsena di anka ka tlamehile re iponele re etsa jwang ka tsela eo ke ka mokgone ke kopa lefatshe for the affected ba itse mona mpe re bone hore mohlomong ha re ba kopa lefatshe ba tla re fa lefatshe re bone hobane ho tshwana la re lo qala bophelo fatshe mara ne se re amohetse ntho ene se le hore fela ne se re shebile ke hore re tlowe mona ka hara sebaka sena sa dikoduo rona mona re tsamaya re le bang makhanselara a tsamaya ba le bang premier o tsamaya le mong itse mokhanselara ha re premier nka di-affected ebe part ya steering committee ya tax team ka re wa tshwana ba tlo etsang hobane ke di-technical issue ha hona ntho ba tlo e etsang but a lebetse hore re na le maikutlo re na le diqeto re na le rona di-solution di ka hlaya ka rona le rona. Mmuso o ile wa nehelana ka ditsha tse ka bang 80 mme baahi ba re ha hona moahi ya le mong ya dulang ka hara letamo ya ileng a nehwa setsha. Ka nnete nna se ke lahletse thaole hobane re ntse ba kaofela hantsa batla ba ntse ba bua poele nngwe re tlo ntshuwa mona mara ha o hlahella ka nqane ha ona ntho e etsahalang jwale ha o sana ntho e ke tshepa nna ke batla ha ba ka re tlosa mona ba ilo re haela mo ba tla re haelang teng hore na ke forum e ntle e lekaneng ha ena taba nna ke kgotsofetse ke tla dula mo ntate Mokgomo ntho a entseng ka mora hore a tle mo ka di 8 November o tlile hape no kgweding ya February 2025 ka di 20 February ntho a itlileng o fihlile a fana ka lefatshe a etsa allocation ya di-site ha o kena fela ka Allen Ridge in the face of Nyakallong ka ikgethela hore o lo beya mekhukhu e 100 mo then allocationeng eo ha ona le i1 wa the affected e le hore o fumane site mo le no di affected ba ntse ba ipotsa hore re ya 4 years njwale re dula ka hara metsi a mine a nang le tjhefu. Baahi ba tletleba ka hore morafo wa Harmony ha o kgathalle dillo tsa bona empa e le bona ba bakileng koduo eo ba leng ka hara yona. Ra tsamaya ra ya ko Gauteng ko Slovoville and Swanville di-ward tseo tse tharo ne di na le same problem e loreng the cause ntse le the sewer and the mine from the water from the mine then wa Harmony ke yona ene affectile batho mo mara Harmony ka selemo fela e kgonne go ithuse batho bao ba Slovoville and Swanville. Selemo se fetileng ha re ne re etetse masepala wa Matjhabeng re ile ra buisana le mokgatlo wa bohanyetsi wa Democratic Alliance mme le monongwaha re bua le mokga hape ho lekola hore maemo a ntlafetse na. Nyakallong is very much neglected. It is on the outskirts of Matjhabeng and the sewage infrastructure, water infrastructure is dilapidated and the people are struggling with unemployment.
Puisanong ya rona le Masepala wa Matjhabeng o ile wa etsa ditshepiso tsa ho thusa baahi ba Riverside ka potlako, mme le selemong sena e santse e le ditshepiso. Re le Masepala wa Matjhabeng re la ra etsa ditshepiso ene ntse re dutse ho ditshepisong tsa teng. Re ile ra etela baahi ba amehileng re na le mopremieri wa Freistata hobane ntwena re kopile le rona re kopa mopremieri a ikene ya rona le Harmony. Baahi ba ne bana le ditletlebo tse ngata lefatsheng leo le ne re ba file lona, ra kgutla hape ra lo ba fa lefatshe le leng. Baahi bao ba dutseng moo ba le 81 ba na le dinomoro tsa di-site tsa bona. Motho a ka botsa hape hore na maemo na hobaneng a soka tjhentjha, hobaneng ba soka ba tloha jwalo ka ho hlalosa. Mme wa ka ntho e nka e hlalosang ko hore re bile le dikopano le Harmony, re kentse le ofisi ya mopremieri ho tlo rarabolla taba ena. Re entse ditshepiso tse kana ka 10 million, mme le lefapha la Department of Water and Sanitation ya kenya 12 million. Ntho e re emetseng fela ko hore Harmony yona e kenya bokae. Ditshepiso tse ngata tsa mmuso wa province ya Freistata tse sa phethahalang. Mopremieri mme Mantombela o la etsa boitlamo ba ho tlatla tlolokisa o mme ntate Mqolisi Dukwana e le mopremieri wa ona tjena wa iphethahatsa ntlha eo hore e etsahale. O mme ke rongwe monana ke bua tjena ra kontraka o teng siteng o tla o tlo aha matlo ana le affected haholo, ana le 47, empa batho ba amehang sebaka seo ke matlo a 89. So re nkile qeto re ahe matlo a 89. Nako re dumelaneng ka ona mpa le ra kontraka ke hore ka March batho ba kene matlong a bona ba dula bodulong ba bona. Tonakgolo ya ha jwale ya Freistata e tshepisa eng? Ke se ke tswanya ka Lomane ke tsamaya le letona ntate Saki Mokwena, ke tsamaya le company ena ya Harmony e leng hore ke yona e ke nanang hore e ekeditse mathata o re a bonang mane fuel pan. Mme ke tshepisitse setjhaba sa Nyakalong hore nkekebe ka batla ho ba e mong wa ditona kgolo tsa province ena tse supuang ka monwana hore e sa le batla mona ba nka difoto ba etsang ba re tshepisa. Nna ke re ke ba tshepisa hore ke tlo deliver na le Harmony. Selemong sena ho na le batho ba tlabeng re ba tlositse mono ba se ba kene matlong a rona. Baahi ba Riverside ba re mmuso o fane ka ditsha ho baahi, empa ha ho motho ya le mong ho tswa ho bona ya abetsweng. 3 weeks ago, sites allocated to certain residents, but unfortunately none of the flood victims received any of these sites to be able to start over and set up their house. Tsene re fana ka tsona tse 100 ebile re fanne ka 80. Ene le tse re tlameileng hore re fane ka tsona ho ya ka IDP ya rona. Re ipolelletse re le masepala ona re tlo fana ka ditsha tse 3000 ka hare ho Matjhabeng. Ene le qalo ya tsona tse hwane re fana ka 80. Batho bana ba 81 bona re hlwaetse setjhaba, re ba hlwaetse hona ka moo ka toropong hore ba fumane ditsha tse hantle. Masepala wa Matjhabeng le mmuso wa province ya Freistata ba etsa eng ka ntlha e bakilweng ke morafo wa Harmony? Hobaneng re sa nke mehato kgahlano le Harmony? Department of Water and Sanitation ba makgotleng a dinyewe le Harmony. Jwale eo ha re batlo ho ikena haholo hobane ke tla renka ke kadima lentswe la sekgowa, the matter is sub judice. Re ne re tlamehile ho ba le kopano ka di 12 tsa March le Harmony. I then gave instruction hore kopano yo ha ya tlameha ho ba ka di 12 hobane re bua ka maphelo a batho. Ene ke le motsenne kaofela, le motsenne ntse re tla re etsa ditshepiso ho tlamehile ho implementuwe these decisions. So we are only fella waiting on the commitment ya Harmony.
baahi ba isitse taba ena le mane human rights, mme ke tlo hloleha ho bua ka yona hona jwalo bane human rights mosebetsi wa yona hape ke hore ba fuputse hore na ekaba ke tsela efeng e ka latwang ke mang a ka nkang a nka boikarabelo bona kaofela bo etsahetseng jwale ka hobane e santsane e le mono human rights ke kopa re ba fe chance ba tswele pele ka diphuputso tsa bona mme e tla re ha ba se ba dintsha ke a kgola di tla ba public. Re kopile ho buisana le morafo wa Harmony mabapi le baahi ba Nyakallong bao matlo a bona a sesang ka hara letamo. Morafo o re arabile ka email. Ho tla jwang Harmony e kgone ho thusa dibaka tse ding mo e sentseng teng empa Nyakallong e se ke ya kgona. Ha re tshabe Harmony. Harmony re inkile jwalo ka our social partner. Ha re tshabe Harmony. Ntle o buang ka yona re ile ra ba le kopano le makhanselara ao o buang ka ona. Ba re fa mokgwa o boela ba o sebedisa ho kenya Harmony on board. Ke engwe ya dintho tse ke di raisitseng le Harmony hore Harmony le kebelang ka batho ba rona ka tlasa hore ba safare ka baka la lona ya ba le tlo ba etsetsa dintho tse ileng ho di substandard ke dintho tse le go le wena o ke ba dula ka raona mme ke la ka ba jwetsa hore going forward ha o kala o etsetsa motho ntho o ko ipeka hara yona o iteste wena o re jwetse na ya o suta and once that thing is out suit ke kopa o hopole motho mo Masepala wa Matjhabeng o boetse o entse ditshepiso tse ntjha hape mme lekgetlong lena o behile nako ya hore tshepiso e tlo phethalaneng. Le tlo invitwa ke rona. Le tlo invitwa ke rona this time around. Hore jwale e le tselene ntse re tsamaisana le yona kapa e re tsamaileng ke ene fitlile pheleso ke rona re tla le mema jwalo ka masepala. Haufinyana kapa mfemo re mele 2026. Ha o no fitla 2026. Le tlo mengwa ke rona. Ke tshepiso engwe hape. Ke tshepiso e tlo phethahala. Boemong ba mmuso ke batla hore ka nnete ke swabile haholo ebile re nka boikarabelo ba hore batho ba Nyakallong re le foseditse ke ka hona ke reng 7th administration ha ke bonahale e le fapane le di administration tse fitileng mme ke nka maikarabelo kaofela. Ho ya ka moo sebaka sa Riverside Nyakallong se leng sebe ka teng o ka se kgone le ho qeta bosiu bo le bong teng empa ka bomadimabe ka ha boholo ba baahi ba mona ba dikojwana mahetleng ba dula ka hara maemo ana. Baetapele ba tlamehileng ba thuse le ho sireletsa setjhaba ba etsa ditshepiso selemo le selemo tse sa tsweleng baahi ba mona molemo. Lenaneo la kajeno le fella mona e ba le rona hape bekeng e tlang ka Mantaha metsotsong e 30 ka mora hora ya borobedi hona mona ho SABC2. O ka re ngolla ho leihlo la setjhaba @sabc.co.za. Re boetse re na le leqephe la Facebook mo o ka buisanang le rona. Lenaneo la rona le boetse le a fumaneha ho YouTube. Ho utlwa o loka lenaneo le latelang mamela Lesedi FM, Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng. Haebe kgotso.